Protivrečnosti u Isusovom stradanju i vaskrsenju. Pošto su raspeće i vaskrsenje opisani u sva 4 evanđelja, ako postoje protivrečnosti u Bibliji, trebalo bi da ih kritičari najlakše nađu na kraju evanđelja kada sva 4 autora detaljno opisuju iste događaje. Pogledajmo da li Matej, Marko, Luka i Jovan skladno izveštavaju o Isusovoj smrti i vaskrsenju. Pogledat ćemo najčešće navođene kontradikcije o Hristovom raspeću i vaskrsenju u Bibliji koje kritičari postavljaju, da proverimo da li su ove kritike opravdane ili nisu. Da li je Isus na sudu odgovarao na optužbe tužilaca? Kritičari kažu da prema Matejevom evanđelju Isus nije odgovorio na optužbe tužilaca, a u Jovanovom evanđelju kaže da jeste odgovorio. Kritičari nameću stav koji ne postoji u Bibliji, da Isus nikada nije ništa odgovarao na sudu. Prema Bibliji, Isus je govorio kada je trebalo da govori i ništa nije odgovarao kada je time ostvarivao svoj cilj, spasenje ljudi. Pogledajte pažljivo šta kaže evanđelista Matej. I kad Isus stade pred sudijom i zapita ga sudija govoreći: ti li si car judejski? A Isus reče mu: ti kažeš. I kad ga tužahu glavari sveštenički i starešine, ništa ne odgovori. Tada reče mu Pilat: čuješ li šta na tebe svedoče? I ne odgovori mu ni jednu reč, tako da se sudija divljaše vrlo. Lično evanđelista Matej, koje kritičari citiraju da Isus navodno nikad ništa nije rekao na sudu, baš on u tom pasusu kaže da Isus jeste na prethodno pitanje odgovorio na suđenju. Matej kaže da Isus prvo odgovara Pilatu na pitanje, iako zna da tvrđenje da je car može da ga osudi na smrt, a zatim se ne brani od optužbi sveštenika i starešina, jer zna da će ga svejedno osuditi. I evanđelista Jovan navodi da je Isus odgovorio na pitanje koje može da potvrdi optužnicu. Onda uđe Pilat u sudnicu i dozva Isusa i reče mu: ti si car judejski? Isus mu odgovori: govoriš li ti to sam od sebe ili ti drugi kazaše za mene? Postoji logičan razlog kad god Isus ćuti ili kad govori na sudu. Isus je dao proročanstvo da će ga nevinog osuditi na smrt, pa znajući da će ga osuditi, ma šta da on kaže, nije hteo da se brani. Drugi razlog je svrha Hristovog utelovljenja. Isusov cilj radi koga je došao bio je da ispuni plan spasenja koji je zamislio još pre stvaranja sveta. Jedini način da Bog spasi ljude od smrti i greha bio je da on umre kao zamena, da preuzme kaznu umesto krivaca. Pošto su lažni svedoci iznosili neskladna svedočanstva, tužioci nisu imali osnovu da ga osude, pa Isus lako mogao da se odbrani od nelogičnih i lažnih optužbi. Međutim, da je bio oslobođen od optužbi, on ne bi otkupio ljude i ne bi ostvario Božji plan spasenja. Zato Isus odlučuje da na suđenju ćuti i govori samo ono što će ostvariti spasenje ljudi. Pošto su Hristovi tužioci znali da Isus dosledno drži Božje zapovesti, a to rasmatra grehom ako na sudu zakunu svedoka da odgovori, a svedok ćuti iako zna odgovor, da bi naterali Isusa da kaže nešto što bi proglasili za hulu, zakleli su ga da odgovori na pitanje da li je on Božji sin. A Isus je ćutao. I poglavar sveštenički odgovarajući reče mu: zaklinjem te živim Bogom da nam kažeš jesi li ti Hristos sin Božji? Pošto Hristos nikada nije prekršio ni jednu Božju zapovest, a za spasenje ljudi bilo je neophodno da ne učini ni jedan greh, Isus je odgovorio. Reče mu Isus: ti kaza, ali ja vam kažem, odsele ćete videti Sina čovečijeg gde sedi s desne strane sile i ide na oblacima nebeskim. Isusov odgovor Sinedrionu su proizvoljno proglasili za hulu, ali su pred Pilatom prepravili optužnicu u političku zaveru da sebe proglasi za cara, jer su znali da ga Pilat ne bi osudio za smrt za hulu.
Da Isus nije govorio na sudu, sačuvao bi svoj život, ali ne bi spasao živote grešnika koji bi umrli za večnost. Jedini način da spase ljude bio je da tužiocima kaže istinu i da nevin umre umjesto ljudi koji su pravi krivci i koji zaslužuju smrtnu kaznu. Dakle, razuman odgovor jeste da je Isus govorio na sudu samo minimum kojim bi ostvario spasenje ljudi kao cilj njegove misije, ali u svim drugim situacijama nije govorio da bi se odbranio od lažnih optužbi. Koje boje je bila Isusova odeća? Da li je boja Isusove odeće bila skerletno crvena, kako kaže Matej, ili ljubičasto purpurna, kako kažu Marko i Jovan? U grčkom tekstu se zaista koriste različite reči, kokinen i purfura. Da li je boja Isusove odeće kontradikcija koja može da negira nadahnuće Biblije ili postoji racionalan odgovor za različit opis boja? Isvukavši ga, obukoše mu skerletnu kabanicu, grčki kokinen, tamno-crvena boja. I obukoše mu skerletnu kabanicu, grčki porfura, purpurna boja, tamno-ljubičasta. Prvo, Hristovo odeće je moglo da ima više boja, da ima i crvenu i ljubičastu na sebi, a da je pisac izabrao jednu kao dominantnu. Drugo, odeća je od krvi mogla da promeni nijansu, znajući kako je Isus okrutno bičevan. Treće, boja odeće je moglo da bude negde između skerletne i purpurne, pa je opravdano ako je opisana na jedan ili na drugi način. Reč porfira u grčkom rečniku prevedena je kao crveno-plava ili tamno-ljubičasta. Četvrto, malo je muškaraca koji boje opisuju detaljno i precizno kao modni dizajneri. Nije realno očekivati od evanđelista da posvete pažnju nijansama boja koje su mogle da izgledaju različito u zavisnosti i od osvetljenja. Sigurno nisu imali u ruci paletu sa uzorcima boja da bi utvrdili tačnu nijansu odeće. Dakle, ima mnogo razloga zašto pisci evanđelja opisuju istu odeću u različitim nijansama, jer im je centar pažnje cilj Hristovog suđenja, a ne estetski detalji, pa zato nema kontradikcija u tekstu. Da li je krst nosio Simon ili Isus? Kritičari Biblije tvrde da postoji neslaganje ko je nosio Isusov krst od sudnice do Golgote. Evanđelisti Matej, Marko i Luka kažu da su Simona iz Kirine vojnici naterali da nosi Isusov krst. I izlazeći nađoše čoveka iz Kirine po imenu Simona i nateraše ga da mu ponese krst. S druge strane, apostol Jovan kaže da je Isus sam nosio svoj krst i noseći krst svoj iziđe na mesto koje se zove Kosturnica, a jevrejski Golgota. Dovoljno je znati da je Isus surovo bičovan pre presude da bi razumeli šta se dogodilo. Rimljani su terali osuđenike da sami nose svoj krst, pa je na početku Isus sam nosio svoj krst. Obzirom da su ga okrutno bičevali, Isus je već tada dosta iskrvario i oslabio, pa je padao pod teretom teškog drvenog krsta, dok u jednom trenutku više nije mogao da ga nosi. Vojnici su zato naterali prolaznika Simona iz Kirine da ponese Isusov krst, jer drugačije ne bi stigli do Golgote. Neki misle da je Simon pomogao tako što su obojica nosili krst zajedno. Tako je ispravno tvrđenje sve četvorice pisaca evanđelja. I da je Isus sam nosio svoj krst na početku, a i da mu je krst nosio Simon nakon što Isus više nije mogao da ga nosi sam. Niko ne može da dokaže šta se događalo pre 2000 godina. Međutim, ova 4 opisa istog događaja su zaista lako uklopivi za svaku razumnu osobu, pa pitanje ko je nosio krst ne može da predstavlja protivrečnost. Različit natpis iznad krsta. Neki kritičari Biblije smatraju da varijacije u tekstu koji je Pilat tražio da napišu na tabli iznad Isusovog krsta predstavljaju protivrečnost koja negira nadahnuće Biblije. Ljudi kažu, ako je Sveto pismo inspirisano Božjim duhom, kako to da 4 evanđelista
nisu zapisala identičan natpis. Dvojica evanđelista daju odgovor da je natpis iznad krsta bio na 3 jezika, na jevrejskom, grčkom i latinskom. Jevrejski jezik je bio jezik stanovnika Judeje. Grčki je bio međunarodni jezik obrazovanih ljudi. Latinski je bio službeni jezik Rimskog carstva. Dakle, razlog zašto su 4 evanđelista drugačije citirali natpis na tabli iznad krsta bio je to što su citirali različite jezike. Najverovatnije da je rimski guverner Pilat diktirao Hristovu navodnu krivicu na latinskom jeziku, a njegovi prevodioci su to preveli na grčki i jevrejski jezik. Pošto su u pitanju prevodi sa latinskog, a prevedene reči imaju veći broj slova od latinskog jezika, moguće je da su prevodioci na grčki i jevrejski jezik izostavili neke reči kako bi glavni smisao poruke stao na tablu male veličine. Očigledno da je apostol Jovan citirao latinski natpis Iesus Nazarenus Rex Judeorum, Isus Nazarećanin, car judejski. Smatra se da je rana crkva kao svoj simbol usvojila latinska slova in ri od prvih slova sa latinskog natpisa na krstu. Latinski tekst iznad krsta imao je 26 slova. Luka je svoje evanđelje adresirao grčkom plemiću čestitom Teofilu, pa je razumno pretpostaviti da je Luka citirao grčki natpis sa krsta. Grčki tekst iznad krsta imao je čak 30 slova, što objašnjava da je skraćen da bi mogao da stane na tablu. Matej je pisao za Jevreje i koristio je mnogo citata iz Starog zaveta da pokaže da je Isus bio ispunjenje starozavetnih proročanstava koje se odnose na Mesiju. Tako je Matej najverovatnije citirao jevrejski natpis. Jevrejski tekst imao je samo 19 slova, jer Jevreji pišu samo suglasnike, pa je zato Matej citirao najduži tekst, a ipak je ceo stao na tablu. Marko, čije evanđelje je kraće od ostala 3 i koji nam u svemu daje skraćen izveštaj o Isusovom životu, na primjer izostavlja Isusovo rođenje i celu propoved na gori, pa u skladu sa tim skraćuje i natpis na krstu na reči koje su zajedničke za sva 3 korišćena jezika, car judejski. Tako 4 evanđelista citiraju različite jezike natpisa iznad krsta, pa varijacije teksta postoje zbog Pilatovog prevodioca koji je želeo da smisao optužnice stane na tablu, ali je zadržao suštinu optužnice, pa iz toga sledi da ni ovde u Bibliji nema kontradikcija. Da li su se obojica raspetih pored Isusa rugali ili samo jedan? Prema Mateju i jedan i drugi razbojnik su se rugali Isusu. Tako isto i hajduci raspeti s njim rugahu mu se. Međutim, Luka spominje da se samo jedan razbojnik rugao Isusu, dok za drugo kaže da je čak pokazao da veruje da je Isus Mesija. A jedan od obešenih zločinaca huljaše na njega govoreći: ako si ti Hristos, pomozi sebi i nama. A drugi odgovarajući čutkaše ga i govoraše: zar se ti ne bojiš Boga kad si i sam osuđen tako? I mi smo još pravedno osuđeni, jer primamo po svojim delima kao što smo zaslužili, ali on nikako zlo nije učinio. I reče Isusu: opomeni me se, Gospode, kad dođeš u carstvo svoje. Kritičari tvrde da je ovo protivrečno. Rešenje je vrlo jednostavno. Kada su ih razapeli, dvojica razbojnika su se pridružili ljudima koji su se rugali Isusu. Međutim, kada su vidjeli šta se sve događalo na krstu u toku 6 sati, jedan razbojnik je rekao da se uverio da Isus zaista umire kao Mesija da bi spasao ljude i moli Isusa da i njega spase. To vidimo i po tome da odmah nakon ove molitve razbojnika i Isusovog obećanja da će ga spasiti, sljedeći događaj koji Luka opisuje jeste da Isus umire, što znači da se to dogodilo na kraju. Mnogi ljudi u evanđeljima na početku su slušali Isusa kao skeptici, a na kraju susreta s njim su poverovali da on zaista jeste spasitelj. Tako je logično i da je ovaj osuđenik bio jedan od skeptika kojem je Isus omeknuo srce.
Koliko dugo je Isus bio u grobu? Pitanje koje postavljaju skeptici jeste da li je Isus bio u grobu puna 3 dana i 3 noći, kako kaže Matej, jer kao što je Jona bio u trbuhu kitovom 3 dana i 3 noći, tako će biti i Sin čovečiji u srcu zemlje 3 dana i 3 noći. Ili je bio manje vremena, negde od petka uveče do nedelje rano ujutro. I bit će ga i ubit će ga i treći dan ustaće. A po večeru subotnom, na osvitak prvog dana nedelje, dođe Marija Magdalina i druga Marija da ogledaju grob. Tekst ne zahteva da Isus bude u grobu puna 72 sata ili 3 dana od 24 sata, jer bi onda vaskrsao četvrtog dana, a tekst proročanstva kaže da će ustati u treći dan, nego je dovoljno da zahvati početak i kraj prvog i trećeg dana da bi ispunio proročanstvo da će vaskrsnuti u toku trećeg dana. Međutim, obzirom da je Isus bio mrtav na kraju dana u petak, celu subotu i nedelju ujutro, to je ukupno 3 dana i 2 noći, noć petak na subotu i noć subota na nedelju, pa neki misle da fali jedna noć. Međutim, dok je Isus bio mrtav na krstu, evanđelisti opisuju da je nad Golgotom bila nadprirodna tama. Tu nadprirodnu tamu Bog je uzrokovao kako bi ispunio proročanstvo dato preko Jone, da će biti 3 noći. Tama je trajala od podne do 3 sata popodne, a od 6. sata bi tama po svoj zemlji do sata 9. I pomrča sunce i zaves crkveni razdre se napola. Nema potrebe da se dodaje ništa nelogično da bi se objasnila ova pitanja, pa nema nikakvih protivrečnosti. Sam tekst daje sve odgovore ljudima koji pažljivo čitaju Bibliju. Gde su bile žene tokom raspeća? Pitanje je da li su žene gledale Isusa na krstu iz daleka, kako kažu Matej, Marko i Luka, i onda behu i gledahu iz daleka mnoge žene koje su išle sa Isusom iz Galileje i služile mu. Ili su bile dovoljno blizu da čuju Isusove reči kada je razgovarao sa Marijom dok je bila na krstu. A stajahu kod krsta Isusovog mati njegova i sestra matere njegove, Marija Kleopova i Marija Magdalina. Apostol Jovan opisuje ono što se događa na početku, odmah nakon raspeća, kada su Isusu skinuli odeću i bacili kocku za nju. S druge strane, Matej, Marko i Luka naglašavaju da su žene udaljene od krsta kada je Isus već umro, dakle 6 sati kasnije. Ne samo da su ova dva događaja vremenski udaljena 6 sati, pa je normalno da žene nisu bile na istom mestu, nego su možda u pitanju 2 različite grupe žena, koje bi bile na 2 različita mesta, obzirom da neke žene uopšte nisu imenovane. U svakom slučaju, u tekstu nema protivrečnosti. Ko je prvi posetio grob? Kritičari Biblije tvrde da su evanđelja neistinita jer sva 4 navode različit broj žena koji je posetio grob ujutro vaskrsenja. Oni pitaju da li su posle vaskrsenja Hristov grob prve posetile 2 žene, Marija Magdalina i druga Marija, kako kaže Matej, a po večeru subotnom na osvitak prvog dana nedelje dođe Marija Magdalina i druga Marija da ogledaju grob. Ili su na grob došle 3 žene, 2 Marije i Solomija, kako kaže Marko. I pošto prođe subota, Marija Magdalina i Marija Jakovljeva i Solomija kupiše mirisa da dođu i da pomažu Isusa. Ili je bilo bar 5 ili više žena. Marija Magdalena, Jovana, Marija Jakovljeva majka i druge žene, kako kaže Luka. Ili je to bila samo Marija Magdalena, kako kaže Jovan, a u prvi dan nedelje dođe Marija Magdalina na grob rano, još dok ne beše svanulo i vide da je kamen odvaljan od groba. Iako skeptice tvrde da je Marija Magdalena došla sama na grob, to u tekstu ne piše. Autor spominje da je Marija Magdalena došla jer opisuje šta se njoj dogodilo na grobu, ali ne tvrdi isključivo da je ona bila svo vreme sama na grobu. Kontradikcija bi bila kada bi tekst rekao da je Marija jedina posetila Hristov grob
i da naglasi da niko drugi nije došao. Ili da je jedan tekst tvrdi da Marija nije posjetila grob, a da drugi tekst kaže da jeste. Kritičari Biblije dolaze do pogrešne pretpostavke da svi pisci evanđelja kao svedoci događaja moraju da daju popis svih prisutnih na jednom događaju. Na primjer, ako spiker na vestima kaže da je na nekom događaju bio predsjednik države, a ne spomene da su s njim bili potpredsjednik, 2 ministra, sekretarice i obezbeđenje, mi ne smatramo da je to neistinita vest. Mi ne očekujemo da nam da spisak svih prisutnih, nego da spomene one koji su važni za tu vest. Dakle, to je i danas uobičajeni način govora, pa bi svaki pošteni čitalac lako mogao da zaključi da apostoli spominju određene osobe koje su smatrali važnim za događaj, dok ostale nisu spomenuli po imenu ili ih uopšte nisu spominjali jer nisu važni za smisao teksta. Svrha datih imena u to vreme mogla je biti da čitaoci mogu da odu kod te osobe da provere šta je vidjela na grobu. Također, neki misle da je moglo da bude više grupa žena koje su odvojeno došle na grob i opisale šta im se dogodilo. Ako je neko dao proročanstvo da će vaskrsnuti 3. dana, sigurno da je mnogo ljudi planiralo da dođe na grob tog dana. Dakle, vidimo da svi apostoli govore istinu, da ne protivreče jedan drugom, nego spominju samo određene osobe na grobu koje su bitne za događaj koji opisuju. Redosled javljanja nakon vaskrsenja. Deluje protivrečno da apostol Pavle prvo spominje da se Isus posle vaskrsenja javio Petru, dok evanđelja navode da se prvo javio ženama koje su javile apostolu Petru. Obratite pažnju da tekst apostola Pavla ne kaže da se Isus nije javio nekome pre Petra i ne kaže da je Petar prvi kome se Isus javio posle vaskrsenja i da bi ukopan i da usta 3. dan po pismu i da se javi Kifi, Petru, potom 11 apostola, a potom ga videše jednom više od 500 braće, od kojih mnogi žive i sad, a neki i pomreše, a potom se javi Jakovu, pa onda svima apostolima, a posle svih javi se i meni. Apostol Pavle nije rekao da daje kompletan spisak, već je napravio redosled Hristovih javljanja samo ličnostima koje on nabrojao. To ne isključuje da se Isus javio i drugim osobama. Apostol kaže, ovo je redosled ovih osoba. Razlog zašto je spisak različit, verovatno je to što apostol Pavle nabraja samo muškarce kao svedoke Hristovog vaskrsenja, da bi postigao sudski legitimitet i izbegao predrasude ondašnje kulture, obzirom da Jevreji u to vreme na sudu nisu uvažavali svedočenje žena. Kada spojimo 2 teksta, ukupan redosled 12 Hristovih javljanja ide ovako. Marija vidi prazan grob, a na odlasku vidi vaskrslog Isusa. Marija i žene vide prazan grob, a na odlasku također vide vaskrslog Isusa i javljaju apostolima. Petar i Jovan dolaze na grob, vide prazan grob i vide Hristovu odeću. 2 učenika iz Emausa pričali su na putu sa Isusom i pozvali su ga na večeru. 10 apostola vidjeli su Hristove rane i jeli su s njim i on im daje Svetog Duha. Zatim 11 apostola kada je Toma pozvan da mu dodirne rane. Zatim 7 apostola prilikom ribolova kraj jezera. Zatim svi apostoli u Galileji. Zatim više od 500 braće u Galileji pred vaznesenje. Zatim Jakov, zatim svi apostoli pred vaznesenje i na kraju apostol Pavle. Dakle, istinit je i Pavlov spisak i redosled u evanđeljima, samo pisci imaju razlog zašto citiraju samo određene osobe. Kada su žene posjetile Hristov grob? Kritičari Biblije tvrde da 4 evanđelista opisuju da su žene stigle na grob u različito vreme. Oni pitaju da li su žene došle na grob prilikom svitanja, kako kaže Matej, a po večeru subotnom na osvitak prvog dana nedelje dođe Marija Magdalina. Ili su došli oko vremena izlaska sunca, kako kaže Marko. I vrlo rano,
u prvi dan nedelje dođoše na grob oko sunčanog rođaja. Ili su došle u vrlo rano svitanje, kako kaže Luka, a u prvi dan nedeljni dođoše vrlo rano na grob. Ili su došle dok se još uvek nije rasvanulo, kako kaže Jovan. U prvi dan nedelje dođe Marija Magdalina na grob rano, još dok se ne beše rasvanulo. Ako ste nekad gledali izlazak sunca, onda znate da nije lako sa sigurnošću reći u kom trenutku je tačno prestala noć i svanuo dan. Ili ako ste gledali zalazak sunca, u kojem trenutku je prestao dan i pala je noć. Naravno da niko to ne može da kaže samo posmatranjem, jer to nije jedan trenutak, nije tačno vreme, nego je to period od oko pola sata između noći i dana i ljudi subjektivno procenjuju da li je već svanulo ili nije. Danas GPS uređaji u jednoj sekundi na ekranu prikažu da je svanulo, ali zato što je neko matematički izračunao srednju vrednost periode između izlaska i zalaska sunca. Ali dok se vozite, vidite da se u tom trenutku ništa drastično nije promenilo, po čemu biste rekli da je svanulo ili da je sunce zašlo. Za ljude kao posmatrače, matematički izračunat zalazak ili izlazak sunca izgleda skoro potpuno isto kao vreme 5 minuta ranije ili kasnije, čak i kada direktno na horizontu gledate sunce. Sunce se ne pojavljuje u sekundi, nego u toku perioda vremena. Tako vrlo lako možemo da razumemo da u vreme apostola nije bilo uređaja koji bi precizno odredili trenutak svanuća, nego su pisci ovaj period polumraka od oko pola sata opisali subjektivno, jer za smisao teksta nije potreban tačan minut dolaska žena na grob. Jasno je da evanđelisti ne pišu astronomski udžbenik, nego opisuju period dana kada su žene stigle na grob, nakon što se vaskrsenje dogodilo. Još se potpuno nije razdanilo jer je period svitanja, to je upravo rana zora oko rođenja sunca prilikom svitanja. To je za poentu teksta sasvim dovoljno. Čak i da je više grupa žena posetilo prazan grob tog jutra, sve žene su stigle na grob u istom periodu vremena između noći i dana, pa nema protivrečnosti u tekstu Biblije. Gde je bio kamen kada su žene stigle na grob? Kritičari Biblije kažu da Matej navodno kaže da kamen još nije bio pomeren sa ulaza u Hristov grob kada su žene došle, dok 3 apostola opisuju da je kamen već bio pomeren. Dakle, da li je kamen još uvek bio na mestu i pokrivao je grobnicu, kako kaže Matej? A po večeru subotnom, na osvitak prvog dana nedelje, dođe Marija Magdalina i druga Marija da ogledaju grob. I gle, zemlja se zatrese vrlo, jer anđeo Gospodnji siđe s neba i pristupivši odvali kamen od vrata grobnih i seđaše na njemu. Ili je kamen bio pomeren kada su žene došle, kako kaže Marko, Luka i Jovan. I pogledavši, videše da kamen beše odvaljen jer beše vrlo velik, ali nađoše kamen odvaljen od groba i vide da je kamen odvaljen od groba. Prvo, Matej ne kaže da su žene došle na grob kada je kamen još uvek bio na ulazu u grob. Evanđelista opisuje kako žene idu ka grobu i dok su išle dogodio se jak zemljotres. Kada su stigle na grob, žene zatiču anđela kako sedi na tom kamenu i zaključuju da je on odvalio kamen sa groba. Da je tako, pokazuju glagoli u prošlom vremenu u grčkom tekstu. Anđeo je sišao s neba u prošlosti, odvalio je kamen u prošlom vremenu. Te kada anđeo govori ženama, obraća im se u sadašnjem vremenu. S druge strane, pošto znamo da su 2 grupe žena došle u različito vreme na grob, moglo je biti da su jedne došle kada je kamen već bio uklonjen, dok su druge vidjeli izdaleka kako anđeo uklanja kamen sa ulaza u grob. Dakle, nekoliko mogućih scenarija potpuno bi obuhvatilo sve detalje koje su evanđelisti zapisali. U tekstu ne postoji informacija koja bi nas prinudila na zaključak da postoji protivrečnost u evanđeljima. Matej teleskopski objašnjava dužu priču na kratkom prostoru i svi mi to radimo kada prepričavamo događaje. Ako vas neko pita šta ste danas radili, sigurno nećete reći
Kad sam otvorio oči, opet sam se uspavao, pa me probudio budilnik, opet sam otvorio oči, ustao sam, umio se, obuo sam čarape, obukao sam odeću. Niko od nas ne očekuje ove detalje kao odgovor na pitanje šta smo danas radili. Očekujemo samo najvažniji događaj tog dana u jednoj sažetoj rečenici. Na primjer, bio sam u muzeju. Mi tog čoveka ne pitamo, zar nisi prvo otvorio oči ujutro kada si se probudio? Ako bi kritičari Biblije bili dosledni, onda bi trebalo da svakog čoveka optuže za protivrečnosti ako propustimo da spomenemo da smo otvorili oči ujutro i umili se tog jutra na pitanje šta si radio tog dana. Bili bismo smešni ako bi odgovarali na ovaj način na ovakva pitanja, pa je apsurdno optuživati evanđeliste koji sažeto opisuju događaje na način na koji svi mi to radimo. Ljudi koji žele da cepidlače uvek izokrenu činjenice na najmanje mogući način, koji nije dosledan sa načinom na koji razumemo govor ili spis bilo kojeg čoveka koji opisuje događaj iz prošlosti. Iako nemamo video snimak onoga što se dogodilo, ipak lako možemo da sklopimo skladnu i logičnu sliku događaja na osnovu opisa sve četvorice evanđelista, jer u tekstu nema protivrečnosti. Šta su sledeće uradili posetioci grobnice? Kritičari Biblije kažu da je protivrečan opis onoga što su žene uradile nakon razgovora sa anđelom. Matej kaže da su otrčale da kažu učenicima da su se u isto vreme i bojale progonstva vlasti i radovale vaskrsenju Mesije. I izašavši brzo iz groba sa strahom i radosti velikom, potekoše da jave učenicima njegovim. A kad iđehu da jave učenicima njegovim, i gle srete ih Isus govoreći, zdravo. A one pristupivši uhvatiše se za noge njegove i pokloniše mu se. S druge strane, evanđelista Marko kaže da žene iz straha nikome nisu rekle za vaskrsenje i spominje samo da su se bojale, a ne i da su bile radosne. I izašavši pobegoše iz groba, jer ih uhvati drhati strah i nikom ništa ne kazaše jer se bojahu. Luka kaže da su žene rekle 11 i svima ostalima. I vrativši se od groba javiše sve ovo 11 i svima ostalim. Dakle, skeptici tvrde da je protivrečno da jedan apostol kaže da žene nikom nisu rekle za vaskrsenje, a drugi apostoli kažu da su svima rekle. Lično Marko, koji piše da žene nikome nisu rekle, ta isti evanđelista Marko zna šta se ženama dogodilo na grobu. To znači da su žene rekle šta im se dogodilo i apostolima i Marku, inače niko ne bi znao za ove događaje. Evanđelisti kažu da su zapisali u evanđelja ono što su videli lično ili ono što su čuli od svedoka. Dakle, žene su rekle apostolima šta su videle na grobu. Kako onda razumeti na šta Marko misli kada kaže da nisu rekle nikome jer su se bojale? Obzirom da je Sinedrion osudio Isusa na smrt i da su pretili smrću i njegovim učenicima, apostoli su se sakrili u Jerusalimu zbog straha da i oni ne budu ubijeni, pa su se žene bojale da ikome usput kažu šta su videle na grobu sve dok nisu javile apostolima. Neko bi ih pratio i otkrio bi gde se apostoli nalaze. Dakle, žene u početku nisu govorile nikome. Na putu od groba do mesta gde su bili apostoli, a kasnije su apostolima rekle šta su videle. Hristovo vaskrsenje je toliko važan događaj da ni pod pretnjom smrću nisu mogli da prećute šta su videle svojim očima, jer se radi o ključnom delu Božjeg plana za spasenje ljudi. Druga mogućnost, ako je 2 grupe žena došlo na grob, moguće je da jedne žene nisu javljale ono što im je anđeo rekao, dok druge jesu. Marko ne kaže da niko nikada nije javio apostolima za vaskrsenje Isusa Hrista, nego da jedna grupa žena nije javila nikome i to verovatno nisu govorili samo usputnim prolaznicima. Odmah u nastavku Marko kaže da su Marija Magdalina i dvojica iz Emausa javili apostolima. Dakle, vidimo da ni ovi tekstovi u Bibliji nisu protivrečni.
Da li Isusa posle vaskrsenja mogu da dodirnu ili ne? Kritičari Biblije kažu da je protivrečno što u jednom evanđelju Isus zabranjuje da ga dodirnu posle vaskrsenja, a u drugom evanđelju dopušta da ga dodiruju i žene i apostoli. Isusa dodiruju žene koje su pošle da jave apostolima da je vaskrsao i on ih ne ukorava. A one pristupivši uhvatiše se za noge njegove i pokloniše mu se. Međutim, Isus zabranjuje Mariji da ga dodirne jer se još nije vratio ocu. Reče Isus, ne dohvataj se do mene, jer se još ne vratih k ocu svom, nego idi k braći svojoj i kaži im, vraćam se ocu svom i ocu vašem, i Bogu svom i Bogu vašem. Istog dana, u nedelju uveče, kao dokaz da je Isus vaskrsao, on nudi apostolima da opipaju njegove ruke i noge. Vidite ruke moje i noge moje, ja sam glavom, opipajte me i vidite, jer duh tela i kostiju nema kao što vidite da ja imam. 7 dana kasnije Isus poziva i apostola Tomu da dodirne njegove rane, jer Toma nije bio prisutan kada se Isus ranije pojavio apostolima. Potom reče Tomi, pruži prst svoj amo i vidi ruke moje, i pruži ruku svoju i metni u rebra moja, i ne budi neveran nego veran. Pitanje je zašto Isus zabranjuje Mariji da ga dodirne u jutro vaskrsenja, dok dopušta da ga na dan vaskrsenja dodiruju drugi i čak ih ohrabruje u tome. Prvo treba razumeti da Isus ne zabranjuje Mariji da ga dodirne, nego joj kaže da ga ne uhvati tako čvrsto da ga ne pušta da ide. Grčka reč hoptou znači uhvatiti se čvrsto i ne puštati. To nije samo blagi dodir. Razlog zašto Isus ne želi da ga Marija čvrsto drži jeste da ga ne uspori u obavljanju njegove misije spasenja ljudi. Isus kaže da mu se žurilo da na Božjem sudu verifikuje validnost njegove žrtve za spasenje ljudi. Kada se vratio, nije bilo razloga za žurbu, pa učenicima dopušta da se dodirom uvere da je vaskrsao, da bi kao svedoci išli po svetu i ljudima govorili o spasenju koji na ovaj način obezbedio ljudima koji se iskreno pokaju. Dakle, cijela sekvenca događaja ima svrhu da obezbedi spasenje ljudi koji veruju, da im ojača veru, pa samo radi toga nije dopustio Mariji da ga dodirne. Da bi Isus bio siguran da će žene koje su došle na grob javiti apostolima da je vaskrsao, on je odlučio da se pojavi pred njima. Dozvolio da ga dodiruju, da se uvere da je vaskrsao, a onda žuri da ostvari svoj cilj. Zatim se pojavljuje pred Marijom da i nju ohrabri i ojača svedočanstvo apostolima. Da ga Marija ne bi usporila u izvršenju misije, Isus joj kaže da se ne uhvati čvrsto za njega jer žuri da ode ocu. Kada je njegova žrtva za spasenje prihvaćena na Božjem sudu, Isus se vraća ljudima i više nema razloga za žurbu. Da bi kod njih uklonio svaku sumnju u njegovo vaskrsenje, dopustio je da ga dodiruju. Dakle, kada koristimo samo podatke koji su dati u Bibliji, dolazimo do skladnog redosleda događaja i nema nikakvih protivrečnosti. Da li su verovali izveštaju o Hristovom vaskrsenju ili su ga odbacili? Prema kritičarima, Biblija tvrdi da su svi posumnjali u Hristovo vaskrsenje, a na drugom mestu tvrdi da su neki posumnjali, a neki poverovali. Tekst koji kaže da su svi apostoli sumnjali je kada žene dolaze sa groba i javljaju im da su videle vaskrslog Isusa. I oni čuši da je živ i da ga je ona videla, ne verovaše i njima se učiniše njihove reči kao laž i ne verovaše im. Prema drugom tekstu, neki su sumnjali u Hristovo vaskrsenje, ali drugi su verovali i poklonili mu se. A 11 učenika otidoše u Galileju, u goru kuda im je kazao Isus. I kad ga videše, pokloniše mu se, a jedni posumnjaše. Ako ste usmerili pažnju na vreme kada se dešava prvi i drugi tekst, sigurno ste razumeli da je reč o 2 različita događaja koji se dešavaju u različito vreme na različitom mestu. Marko i Luka opisuju vreme kada su od žena koje su došle sa groba u Jerusalimu apostoli prvi put čuli da je Isus vaskrsao i zato nisu verovali.
sve do trenutka kada se Isus živ pojavio pred njima u nedjelju uveče. Međutim, Matej opisuje događaj koji se dogodio mnogo kasnije, kada su Hristovi učenici u Galileji, oko 100 km daleko od Jerusalima gdje je bio prvi događaj. Radi se o potpuno drugačijem događaju, pa je normalno da se detalji razlikuju. Teško je zamisliti poštenog kritičara Biblije koji bi smatrao ozbiljnim argumentom upoređenje različitih događaja koji su se desili u različito vrijeme, na različitim mjestima i u različitim okolnostima. Ne samo da ovo nije protivrečnost, nego je nedostojno ozbiljne intelektualne rasprave. Ovdje fali elementarno poštenje kod ljudi koji postavljaju ovakva pitanja. Kada Bibliju čitamo pažljivo, istina zasija još jasnije. Sklad 4 evanđelja. Ne samo da možemo da zaključimo da u 4 evanđelja nema protivrečnosti, da su iznesene kritike neosnovane, nego vidimo da uz molitvu Bogu za prosvjetljenje ne treba mnogo intelektualnog napora da se optužbe ospore. Pitanje je samo elementarnog poštenja i želje da se nađe istina. Mnogi od ovih primjedbi čovjek prosječne inteligencije sa lakoćom može da odgovori ako se moli Bogu za razumevanje. To pokazuje da su kritičari Biblije ili veoma neinformisani ili ne traže istinu, nego samo dezinformišu ljude koji traže Boga. Vidjeli smo da ni jedna primjedba protiv sklada 4 evanđelja nije osnovana, da imaju jednostavne i logične odgovore, pa nisu nešto što može da potkopa nečije poverenje u Boga. Isusovo vaskrsenje ostaje najbitnija potvrda da je Bog obezbedio sve što je potrebno za naše spasenje i da samo čeka iskrene ljude da to spasenje prihvate.